Dobar dan svima. Moje ime je Debelić Tijana i dobrodošli u Psiconsult, u moj ured. Tu sam da bih odgovorila na mnogobrojna pitanja koja ste nam poslali i zaista hvala vam od srca na tako velikom interesu. Zaista se nadam da će vam odgovori na ova pitanja pomoći da prebrodite neke trenutne teškoće koje imate. Super pitanje, posebice nekome poput mene. Ja sam prirodno dosta zapaljivog fitilja, i upravo nam model petarde jako zorno predočuje što je to ljutnja, kako ona nastaje, kako izgleda, kako ona funkcionira kao proces. Mogli bismo reći da je šibica, tako ili plamen, je svaki onaj trigger, neki vanjski okidač, neka situacija, za nas naravno neugodna, vanjska, koja zapali naš fitilj. Naš fitilj je naš um. Svašta možemo je tako u svijetu pročitati i tako naš um može stvoriti si neke slike u glavi koje onda nas, rekli bismo, naljute. Naše čitanje situacije u nama zapravo zapali cijelu jednu lavinu osjećaja u našem tijelu, nekih tjelesnih promjena i aktivira se emocija ljutnje. I sad ta ljutnja može kao petarda eksplodirati, pa mi onda imamo neku reakciju koja možda nije toliko primjerena, ili s druge strane može implodirati. Rekli bismo da ta ljutnja nekako ostaje u nama, nije bila izbačena. Ljudi koji se puno ljute i jako ispoljavaju svoju ljutnju smatraju da je nezdravo zadržavati ljutnju u sebi i da će nam se ljutnja kao u nekom trenutku, kao u kiptećem loncu, tako upreti sloncu, da će eksplodirati, da će se preliti. No, to je, rekli bismo, samo djelomično točno. Naime, ljutnja će se vremenom nužno smanjiti. Sad će neko reći, ali nije istina, ja znam onu tehniku, dišem do 10, time out, i tako odem u sobu 5 minuta ili odem prošetat pola sata i svejedno se vratim ljut ili ljuta isto kao i prije. Desi se da mi udahnemo 10 puta ili da se odmaknemo 15 minuta, pola sata ili sat vremena ili više prošetati, odemo raditi nešto drugo, ali zapravo što radimo? Hranimo cijelo vrijeme onu našu neku prvotnu ideju, koju smo imali već u glavi, s kojoj smo zapravo se krenuli ljutiti. Desi se da mi samo još više nahranimo svoju ljutnju i da smo nakon tih 10 udaha ili 15 minuta, pola sata još više ljuti nego li prije. Cilj je upravo suprotno. Znači, kako bi mi uspjeli raditi na svojoj ljutnji, znači penje nam se najčešće kroz ruke, kroz šake, borba ili bijeg, onaj stres reakcija, i polako kroz vrat prema glavi. U trenutku kada dođe do glave, znači da smo već u crvenoj zoni, definitivno bježi, gasi sve, odi negdje prodiši. To je prva reakcija. Znači, sljedeći trenutak u kojem mi radimo na ljutnji je taj da pokušavamo malo drugačije pročitati situaciju. Naime, ljudi koji se jako puno ljute pripisuju situacijama oko sebe, tim triggerima, neku netrpeljivost, neprijateljstvo, hostilnost, nepoštovanje i zapravo zbog toga se ljute. Ukoliko mi možda uspijemo sagledati tu situaciju iz neke druge perspektive, ne nužno one naše, tako za koje smo mi odmah u startu vjerili da je ispravna, i najčešće uspijemo doživjeti umirenje. Znači sagledati situaciju alternativno, zapitati se, radim li trenutno neku pogrešku u mišljenju, zaključivanju. Mi često čitamo misli drugim ljudima. Da li je zaista netko mene htio uvrijediti ovim ponašanjem ili je možda on imao neki svoj razlog zbog kojeg je zaboravio upaliti žmigavac u raskršu ili je krivo skrenuo na cesti ili je zakasnio na naš sastanak. Možemo se pitati što bi možda netko drugi u toj situaciji pročitao ako je nama teško izaći iz svoje kože, tako često nam je teško izaći iz vlastite kože. Možemo se sjetiti možda neke naše osobe iz našeg privatnog života koja je vrlo, rekli bismo, onako zen, neka smirena osoba, vrlo stabilna, tako, koja lijepo tako regulira vlastite emocije, koja ne skače pred rudom možda u situacijama i nije impulzivna. Onda se malo zapitamo što bi ona u ovoj situaciji iščitala, da li bi ona ovako reagirala. Ono što nam je još jako, jako korisno je osvijestiti koje je pravilo pogaženo. Mi znamo, zahvaljujući psihologiji, da svaka emocija nosi neke poruke.
I emocija ljutnje nam nije nužno loša emocija, tako kao niti jedna emocija. Emocija ljutnje je zdrava emocija. Problem je kad je ona pretjerana i nekontrolirana. Emocija ljutnje nam kaže da je neko naše pravilo pogaženo. Ljudi koji se jako puno ljute imaju jako puno pravila, možda i previše, i jako puno rigidnih pravila. No, ne znači da su sva naša pravila loša. Ljutnja nam, ljutnja vam, može pomoći da možda osvijestite koje pravilo je pogaženo, da osvijestite znači pravila po kojima živite i da odlučite, aha, ovo pravilo mi je dalje korisno i zaista ne želim imati posla s ljudima koji gaze to pravilo, ili aha, vidiš, možda je ovo pravilo malo prerigidno, mogla bi ga malo modificirati i prilagoditi novonastalim okolnostima. Jer kako odrastamo, shvaćamo da su ljudi sve samo nesavršeni i realno, čujete, ne možemo ih baš mijenjati. One koje možemo mijenjati smo mi. Naravno da neke ljude i okolnosti možemo izbjeći, ali zaista zapitajte se da li vam ima smisla toliko se često ljutiti. Ono što definitivno bi možda bilo dobro razjasniti za svakoga ko možda ne zna šta taj termin znači, to je kad nas netko, rekli bismo, stavi u zonu prijateljstva. Mogli bismo reći da je to zapravo jako čest problem koji mnogi mladi ljudi, ali i odrasli, tako češće je to možda među mladima kada stvaramo te parove, kad se zaljubljujemo, kada ulazimo u partnerstva, da netko koga smo mi zaljubljeni, netko ko se nama sviđa, netko s kime bi mi voljeli imati romantični odnos, odluči da želi s nama biti samo prijatelj. Izbor je prvi prihvatiti da nas je osoba izabrala za prijatelja i pokušati ostati s njom prijatelj. I imamo drugi izbor, a to je prihvatiti da nas je osoba izabrala za prijatelja i pozdraviti se s njom i nastaviti svojim putem. Treća opcija koju vjerujem možda se Konstantin nada čuti i svi oni koji su u toj situaciji je ona situacija u kojoj prihvatim trenutno da sam u friend zoni, a onda se potajno nadam, priželjkujem izaći iz te zone. Sad, ja vam zaista želim svu sreću i uspjeh u tome, ali mi nažalost znamo da to najčešće završi time da jedna od strana se dugo vremena zapravo loše osjeća, da tu se dinamika odnosa jako zakomplicira, pa čak se, recimo djevojka u ovom slučaju, tako počne osjećati krivom, ili se može čak desiti da nas neka osoba iskorištava na taj način. Koliko ne prođe A varijanta s kojom pokušavamo u tom trenutku, ukoliko pođe loše, eto, uvijek imam nekoga s kim mogu ostvariti odnos, a znam da je tu i znam da mu je stalo. Kao i uvijek u romantičnim odnosima najbitnije je biti iskren prema samima sebi, pa onda i prema drugoj strani. Ako zaista možete prihvatiti prijateljstvo s nekime u koga ste u početku se zaljubili i vjerujete da možete s njom zaista ostvariti isključivo partnerski odnos i ne nadat se nečem većem u budućnosti, onda evo Konstantin samo naprijed. Ukoliko je to zapravo samo jedna faza u kojoj ćete nastaviti produžiti svoju agoniju i možda nikada ne doći do svog cilja, pa iskreno evo to ne bi bio savjet da idete nekako u tom smjeru. Naravno, vi znate najbolje za sebe, svatko od nas treba moći procijeniti kada je za njega nešto previše i koliko se nekoga isplati čekati. Ljudi su komforna bića. Ljudi su rutinska bića. Ima među nama i adrenalin frikova, je tako? Ima ljudi koji su skloni avanturama i čak imaju ugrađeno taj neki poriv za novim iskustvima, za novošću, za promjenama, za avanturama. I mogli bismo reći da svi imamo tu neku ideju o uzbuđenju, želju za uzbuđenjem, da nekog tek upoznamo i zaljubimo se, kao kada se sprema neka važna utrka ili neki intervju za posao. Znači, to uzbuđenje jest jedna velika nota u svim našim životima, no svi mi ili većina nas podnosi to uzbuđenje u malim dozama. Velika većina ljudi se puno sigurnije, ne nužno bolje, ali puno sigurnije osjeća u udobnoj zoni, u onoj comfort zoni. Koliko god bi mi htjeli, tako i potajno priželjkivali, nadali se, bili uzbuđeni zbog promjena, uvijek nas te promjene plaše.
uvijek nas taj izlazak iz zone komfora, iz zone sigurnosti, iz zone poznatosti, iz zone onoga u čemu smo dobri. Koliko god možda to bilo monotono, poznato, nekad i dosadno, ali tu jednostavno znamo na čemu smo. Kada izađemo iz toga, mi smo zapravo u raljama nepoznatosti, što znači da može biti dobro, a može biti i puno lošije možda nego li smo se mi nadali. I upravo iz tog razloga velika većina ljudi nekako koliko god da priželjkuje uzbuđenje, priželjkuje promjenu, ipak se vraća u ono što je nepoznato, jer je ono što je poznato također i sigurno. Za vas koji ne znate, to nam je zapravo fenomen u kojem se mi osjećamo manje vrijednima. To je fenomen u kojem ljudi koji pate od tog problema smatraju da sve što su postigli i sve što su dobro napravili, svi njihovi uspjesi i postignuća su zapravo lažna. Da su oni sami lažni i da će to ljudi jednom otkriti. Jer duboko u sebi ne uspijevaju vlastitom identitetu pripisati svoje pozitivne karakteristike, svoje uspjehe i svoja postignuća, već ih nekako pripisuju slučajnosti, sreći, je tako, ili nekim drugim okolnostima za koje oni nisu zaslužni, jer ni oni sami duboko u sebi ne vjeruju da su sposobni. Problem nema dijagnozu, tako, psihijatrijskog poremećaja, nije klasificiran, nema neku svoju nomenklaturu, ali definitivno ne možemo negirati da on postoji i ne možemo negirati da je jako povezan sa naravno niskim samopoštovanjem, često, nažalost, onda i sa depresijom, je tako, s anksioznošću, strahom, napetošću toga kako će osoba uspjeti nešto napraviti ili će doživjeti neke katastrofične ishode. Jako često mi nalazimo na taj imposter sindrom upravo kod ljudi koji su sposobni, jako slavni, uspješni, rekli bismo, u svojim aktivnostima, bilo to posao ili hobi, znači onako high achievers, ne? Znači sposobni ljudi, jako zapravo kompetentni, jako uspješni, no nije nužno samo kod njih. Tako, ovaj problem je prisutan i kod mnogih koji i nisu tako toliko uspješni i možda to često nisu upravo iz straha jer takvi ljudi se ne guraju tamo gdje nisu sigurni 100% da nešto znaju. Pa onda često takvi ljudi unutar neke strukture poslovne isto ne napreduju jer su nekako više samozatajni, više skromni i uvijek sebe dovode u pitanje i možda su uvjereni da ne zaslužuju tu poziciju pa se onda neće za nju ni kandidirati. Naravno da to utječe i na naš privatni život jer ljudi koji su tako nesigurni imaju nisko samopoštovanje, moguće je da onda neće uspjeti ostvariti ni neke prijateljske ili romantične odnose koji su za njih zadovoljavajući. Kako pomoći takvim osobama? Jako ih je bitno jačati. Bitno im je pomoći da osvijeste vlastite jake strane, pomoći im da prestanu tako selektivno, negativno filtrirati svijet oko sebe. Takvi ljudi imaju tendenciju stalno negativno filtrirati. Ne? Što god se dobro desi, znači što god oni dobro uspiju napraviti, to sve nekako malo zanemaruju, stavljaju po tepih. Ali odmah će primijetiti neku sitnicu koju su pogriješili, tako, nešto što nisu dobro učinili, negdje gdje su zakasnili i to će podcrtati 5 puta i samo to će pročitati i zapamtiti. I bilo bi dobro ih podučiti, znači da počnu pratiti vlastite uspjehe svakodnevne, da sve ono dobro što su svakodnevno učinili, da ih pomognemo, da ih educiramo, da se osvrnu na pozitivne kvalitete koje oni imaju i na njihove snage i njihove vještine koje oni sigurno sam posjeduju. Da uvide da su rezultati njihovi plodovi njihovih svakodnevnih akcija. Ne? Da nauče to povezati, a ne da doživljavaju svoje uspjehe kao rezultat sreće. Nego da već vide da su njihovi uspjesi, ali i neuspjesi, zapravo proizvodi onoga što oni svakodnevno čine ili ne čine. To se ja pitam. Nažalost, našli smo se,
drugom mjesecu prošle godine u veljači usred nečega što vjerujem da nitko od nas nije nikada ni sanjao da će se naći i što nas je onako, rekli bismo, dobro skosnulo i podsjetilo koliko smo maleni. Podsjetilo nas je koliko je život neizvjestan, koliko često stvari uzimamo zdravo za gotovo, a kako ih brzo možemo iskupiti. Mnogima se srušilo tlo pod nogama, potresi zaista su još dodatno u tome pomogli. I rekli bismo da stvarno zadnjih već godinu i skoro par mjeseci je u najmanju ruku zahtjevno. Ovo je jedna situacija u kojoj mi nemamo utjecaja. Tako, imamo donekle. Ono što možemo činiti u ovom trenutku je slušati znanost, slušati ono što je do ovog trenutka znanost saznala, slušati znači, neke njihove preporuke kako bi zaštitili sebe i druge, no ne možemo znati kakav će biti ishod. Tako, znanost je znanost upravo zato što istražuje i ovo je neko novo područje. Bismo da je jako puno tu nepoznanica, jako puno kontradiktornosti, jako puno svakodnevnih promjena. Mi smo ipak rutinska bića, mi smo ukalupljeni malo u monotoniju, u sigurnost, a ovo je, rekli bismo, sve samo ne, na prvu barem, ne pozitivna promjena. Ono što mi možemo iz ovoga izvući i što nas psihologija podučava je da razvijemo otpornost, resilience na engleskom, a to je vještina da se naučimo suočavati i izlaziti, prolaziti kroz neugodne životne situacije. Mi ne možemo izbjeći neugodne situacije u životu. Život nam ih jednostavno nametne. Ne? Ovo nam je situacija u život kolektivno, rekli bismo, nametno. A mi se možemo boriti protiv nje, možemo lupati glavom u zid, možemo vrištiti da se ne slažemo s ovime što se događa, ljutiti se da se baš to nama dogodilo, jer baš eto nama je posao ove godine propao, mi smo izgubili određene novce, mi smo imali neke određene planove, mi smo morali otkazati nešto, nekome čak neko preminuo ili je imao barem teške, rekli bismo, komplikacije sa zdravljem. I ako malo pogledamo oko sebe i ne gledamo samo svoje vlastite okolnosti, uvidjet ćemo kako nikome nije lako, ne? Kako se svako bori, rekli bismo, svoje borbe. Sad, to ne umanjuje našu osobnu patnju, ali nas podučava da je bitno u životu za početak prihvatiti stvari. Prihvatiti ono što ne možemo mijenjati. Znači, svakodnevno pokušati vidjeti gdje mi imamo utjecaj u cijeloj toj priči. Pokušati naći zahvalnost za ono dobro što nam se u životu trenutno dešava. Pogledati malo širu sliku, uvidjeti da život ne staje zato što se ovo događa. Pokušati prodisati i sa maskom, jer možda maske nećemo nikad više skinuti. Ja se iskreno nadam da, vjerujem i vi, ali mi to ne možemo znati. I ono što možemo je naučiti živjeti s onime što imamo. Prilagoditi se trenutku, postati fleksibilni. Možda smo zaboravili da živjeti znači i preživjeti. A preživjeti možemo tako da se prilagodimo onome što se događa. Zato usmjerimo svoju pozornost na ono lijepo, naravno pridržavamo se nekih preporuka tako, koje su nam dane i pokušajmo koliko god možemo utjecati pozitivno na sebe i na svoj krug ljudi koji se oko nas nalaze i ne zaboraviti da je život ipak ovdje i sada. Neka ta riječ kontrola zna u sebi, pogotovo kad kažemo generalno, da neko ako pita kako kontrolirati emocije, može značiti kao da emocije nisu dobre, kao da su emocije nešto što bismo trebali isključiti. I često je to poruka koja nam dolazi, tako iz medija, koja dolazi već jako dugo vremena, rekli bismo, iz filmova, iz knjiga, pa čak iz neke, rekli bismo, zajednice znanstvene. I bili smo izrazito ne fair prema emocijama. Zašto smo bili fair? Zato što ih nismo znali mjeriti. Mi dan danas još teško mjerimo zapravo koncept emocionalne inteligencije i razvijamo ga, ali ono što ne smijemo zaboraviti je da su emocije bitne za naše preživljavanje. Ljudska vrsta preživjela je zahvaljujući emocijama. Razumjet ćemo najbolji odnos emocija i razuma i toga što emocije jesu za nas i koliko one za nas znače, ako se sjetimo kako se mozak razvija.
Prvo nam se razvija moždano deblo, tako znači najdonji dio mozga koji mi zovemo reptilijanski mozak, koji u sebi sadržava vitalne funkcije. Nakon toga se razvija što? Limbički dio mozga je tako koji je zapravo odgovoran za sjedište emocija. I tek onda nam se razvija neokorteks koji, i rekli bismo, je kod nas najrazvijeniji od svih ostalih životinja, mnoge ga ni nemaju, a ove koji ga imaju naš je puno veći i razvijeniji, je taj koji ima u sebi, rekli bismo, te neke više funkcije promišljanja. Sad, prvo razumjeli smo da nam se emocije razvijaju puno ranije nego li ovaj dio razuma i razmišljanja. Čak i u razvoju mozga je tako ovaj prefrontalni korteks, ovaj prednji dio koji mi vidimo u ovom čelnom dijelu našeg mozga, se razvija čak do 21. 24. godine, ovisi kako kod koga. A taj dio je upravo odgovoran za planiranje, za strategiju, neko ono odraslo razmišljanje i ponašanje. I upravo zato i adolescenti je tako imaju često takva ponašanja kakva imaju, nekontrolirana, zato što taj dio mozga još nije dovoljno dobro razvijen. Sad, kad mi sve to znamo, znači kako se naš mozak razvija, jako nam je logično da su emocije tu prevladavajuće kod ljudi. Puno ranije su se razvile. Ono što zaboravljamo je da i u sjedištu emocija se nalazi učenje i pamćenje. I da mi puno bolje učimo i pamtimo sve ono što ima neku emocionalnu konotaciju, znači sve ono što je emocionalno nabijeno. Kada su neke životno bitne situacije, mi također tada uključujemo emocije, a nekada čak i one budu bitnije ili vitalnije za reakciju. Nekad moramo preživjeti. Kada, čak u konačnici, ako biramo partnere ili odlučimo da li ćemo imati djecu ili nećemo, tada su emocije, rekli bismo, puno više uključene nego racio. Sad neko će reći da je to loše jer bi bilo puno bolje da mi sve samo racionalno promišljamo. Ono što mi smatramo kao psiholozi i ono što ja i osobno smatram kao Tijana je da je to šteta i da zapravo su emocije nešto jako divno, a ako ih naučimo kontrolirati, stavljam pod navodnike, na onaj pravi način. Tako. A to znači da razvijemo vlastitu emocionalnu inteligenciju. Emocionalna inteligencija je isto jedan oblik inteligencije. Mi danas već dugo vremena znamo da nije samo IQ onaj koji određuje inteligenciju, već da je ona vrlo širok i kompleksan pojam i da definitivno za uspjeh u životu i za jedan radostan, zadovoljavajući život često je i puno važnija emocionalna inteligencija od kvocijenta interaktivnog. Emocionalna inteligencija u sebi ima nekoliko komponenti. To su znači sposobnost da osvijestim vlastite emocije, da prepoznam tuđe, znači da ih verbaliziram, da ih kontroliram, reguliram, dakle, da pazim kako ću ih ispoljiti, ne? Da me ne preplavljuju, da imam neke strategije suočavanja sa neugodnim emocijama, da sam sposoban ili sposobno ostvariti ugodne odnose sa drugim ljudima, neke kvalitetne odnose, pozitivne odnose, i da uspijevam pronaći motivaciju u sebi, unatoč preprekama, i motivirati također druge. Vrlo kompleksan pojam, kao što sam rekla. Ne? Sad, obzirom da je to tako kompleksan pojam, od kuda krenuti? Ne? Pa ja uvijek predlažem da krenemo sa vježbicom osvještavanja vlastitih emocija. Pa možete uzeti rječnik i pogledati 20-ak, rekli bismo, nekih pridjeva, nekih opisa emocija, kako se osjećate, kada ste ponosni, kada ste nervozni, kada ste frustrirani, kada ste sretni, kada ste ljubomorni, kada ste zavidni, kada ste tužni, kada ste uzbuđeni. Ima jako puno nekih emocija koje mi možemo opisati, neke su jednostavne, neke kompleksne, i da im probate pridružiti životne situacije kada se tako osjećate. Uvidjet ćete da vam za neke to ide puno lakše i puno brže, a da neke čak teško prepoznajete. To je, rekli bismo, ta neka emocionalna pismenost uopće. Mnogi ljudi ne posjeduju različite ni pridjeve, ni različite opise za svoje osjećajna stanja, nego imaju vrlo skroman tu rječnik. Onda ćemo vidjeti također da neke emocije više izbjegavamo od drugih. Bilo bi dobro početi vidjeti koje su to emocije, pa na koji način ih izbjegavamo ili se borimo s njima. I zato sam tu rekla da je opasna ova kontrola emocija. Nešto dosta tipično za nas ljude je da od emocije ili bježimo ili se borimo s njima. Prvi korak ka promjeni ili prihvaćanje stvarnog stanja, trenutnog. Ukoliko mi nismo svjesni šta se događa u nama ili oko nas, ne možemo ni vidjeti šta ćemo s tim napraviti, kako ćemo dalje.
Te strategije borbe i bijega, to jest izbjegavanja ili borbe, probajte malo osvijestiti na sebe. Da li se umrtljujete, da li izbjegavate određene emocije, ili s druge strane tako se fajtate s njima, trudite se u tom trenutku nešto raditi na njima, znači on je onako borbeni, rekli bismo, a neću se ja sad tako osjećati, odiča je tako ta miso. To je sve zapravo suprotno od prihvaćanja. Onda što nam je jako bitno je razvoj motivacije, ne? Razvoj te neke vještine, rekli bismo da ustrajemo unatoč tome što nam ne ide iz prve. Da osvijestimo da motivacija je više rezultat našeg rada nego li iskra koja ga pokreće. Ona tipična ideja o motivaciji, to je nešto što čekamo. Kao neka heureka moment, neka energija koja nam dođe iz kozmosa, ne znam od kuda, i koja nas ispuni i prožme i sad se mi stavimo nešto raditi. Mislim, to je tako samo u filmovima. Zasigurno ste pročitali i čuli ako ste gledali dokumentarce ili možda iz svog osobnog života znate da iza kreativnosti se krije jako puno rada, jako puno znoja. Jako je korisno promijeniti ideju o motivaciji kao o toj iskri, zapravo u što onaj osjećaj yes, kada ste se pokrenuli, mali rezultat ste postigli i to je ono što će vas gurati da idete dalje. I onda postignete još malo veći rezultat i onda vas tjera još malo dalje. I tu zapravo kreće polako ta motivacija. Ne? Tako da, kako se motivirati, napravite prvi korak. Zapitajte se šta već sada, doslovce kad isključite ovaj video, prva stvar, najmanja, šta god možete napraviti da biste krenuli raditi ono prema čemu se želite usmjeriti. Sretno! Moje pitanje vama bi bilo da li živite život koji želite živjeti? Da li u vašem životu ima mjesta za aktivnosti koje vas ispunjavaju? Da li biste voljeli više pronaći mjesta za te aktivnosti? Što vas sprječava da to učinite? Da li se samo sabotirate ili su neke vanjske okolnosti? Te vanjske okolnosti, da li ih koliko možete razriješiti? Jeste li razmišljali o tome kako ih riješiti? Da li vam neko može pomoći u tome? Što vas sprječava da se u tom smislu pokrenete? Što ste zapostavili u vlastitom životu? Koliko se posvećujete svakodnevno onome što vas ispunjava? Da li su vaše uloge u konfliktu jedna sa drugom? Ili potpomažu vaše uloge jedna drugu? Zašto vas sva ta pitanja pitam? Naime, kada mi neko dođe sa ovim pitanjem, s ovim problemom, ono što svaki put vidim je da je problem puno kompleksniji nego li samo u ovom prvom pitanju. Mi ljudi smo puno više od dvije uloge, radne i privatne. Svaka naša i radna i privatna uloga ima u sebi opet mnogo nekih uloga. I na poslu i privatno imamo aktivnosti i obaveze koje čine da se osjećamo dobro, te aktivnosti koje čine da se osjećamo loše. Na sve to utjecaj mogu imati neka naša očekivanja koje mi imamo prema nama. Neka pravila koja sam prije spominjala po kojima živimo i koja su prerigidna, koja su nam naporna, koja su za nas maltretirajuća. Ja jako puno radim sa klijentima koji su perfekcionisti. Jako često takvi ljudi imaju iznimno elaborirane živote, fenomenalne organizacijske sposobnosti i taj, rekli bismo, privatan i poslovni život tip-top usklađen, ali su opet nezadovoljni. Znači, puno je dublje i više iza te obične usklađenosti, kad mi kažemo što to znači uskladiti. Ne? Zapravo značilo bi organizirati svoj život na način da pokušam što više vremena provesti u aktivnostima koje su mi ispunjavajuće, koje daju smisao mom životu, koje čine da se osjećam zadovoljno što živim svoj život i pokušati što manje vremena dati aktivnostima koje čine da se moj život izgleda naporan, da moj život je za mene neugodan, da je moj život za mene nije ono što sam si želio. Ne? Možemo se naći u 40-ima, 30-ima, 50-ima, 60-ima da živimo život koji nismo željeli živjeti. Da živimo neke uloge koje nisu naše. I šta s njima? Čujte, neke uloge, nekih se možemo možda i riješiti. Tako, neke uloge možemo dati dalje. A dok neke uloge ne možemo ih se riješiti. Ali ih možemo možda malo prekrojiti. Možemo možda uvidjeti gdje su nam tjesne, gdje nam ne pašu. Tako koji što se kroz život malo dobijemo na kilaži, na nekim dijelovima tijela.
A zašto bi bilo drugačije s dušom, je tako s osobnošću? Pa mi se isto mijenjamo. Ništa što smo odlučili pred 20 godina nije upisano u kamenu. Mi možemo malo stvari izmijeniti. Unutar odnosa, unutar svog posla. Nikada nije prekasno za donijeti neke odluke i neke promjene. Pa evo možda upravo u tom smislu možda više nego li samo promisliti o ravnoteži između vremena, između poslovnog i privatnog života, razmisliti zaista o kvaliteti vlastitog života i kako ju možete unaprijediti.